November ni riat sang ni som ania zandangang bokin boruwa ka thiangin Canada ram Ontario province khotlang lama Markham khopuya Asiami te omna len big po aral muangin are thuap mai chutia zanrei po lanilo thomre rui maya chuan in pakhat basement atangin silai voinga apuak reta throi mai he silai ri hi natuar auri le trapri in achunzom ha zat bok reilo te nuwa he in atang hian silai kap tu te niomarin thei tur mi pathum te chu manmo takin chumi hmun atang chuan an in sa seng tanghal wata hemi nu lok hian Markham City Police te chuan call an dong hal zat bok chu kola an thil hriat masak ber chu trapri le in thana a thlen thu ani aron call tu hi Jennifer Penny kumsom ni palimi Markhama cheng ani a soidan chuan miswal pathumin an in ron lutin anu le pa te chu silaya an ka thu le ama po phekhok hruya an hnung khir thu aron soya police ten amun an wathlen chuan ruang pakhat lolet reng le pakhat zo ka hliama om chu an wa muta ani kan chunzom ma in thil pakhat clear tu tengen du lok cheu kanaya kan channel la subscribe lo zong te khomai melo subscribe sak turin kan yen chewa ti chuan sira notification bell icon kha ola lo da ula thil thar kan da apiang in mu hal zung na turin police ten thilom zia anan chui chian chuan miswal pathum silai keng te chuan kongka puya tang chuan Jennifer te en chung chu anron luta Jennifer pa pu hana le anu pui pibiki te mutna lam room chu an panding hal ta chata bedroom an lu nu chuan an poisa kolang ang chulak sakin pu hana le pibiki te chu in huai basement lama hruain chumi hmuna chuan zangai na nei mi alovin an silai ken chuan pu hana le anu pui te chu an kap ta zot ani hein kana hian pibiki chu amuna athingala pu hana ero maktak main adam chuaklau thung anua Jennifer soile dan chuan hemi nu hian mi pathum te hian ina poisa fai om zong chuan la a hengzinga hian Jennifer poisa dollar sang ni le zanga po atel ani Jennifer soidan chuan phekhok hruin min phuar beta ma se ka kutan phuarna chu engtin ne mo pot soin 911 ka call theita ani ati puhena chu Markham Stouffville Hospital lampan pui ania hemi nu hian Sunnybrook Hospital Toronto a son anile ani Jennifer Penny nu le pa huye han penale bikha ite hi Vietnamese ni in Canada rama pem thla ania puhena hi Vietnama piangin azirna lampo Vietnama bok azova kumsang kha zakwa somsari pakwa political refugee angin Canada leilung hi arab ani hetiang de thau hian anupui pibiki po ral tlana Canada ludve thau ani hemi tenu pa hi engtin tin mo Canada a intong chovin Toronto a anin neya tichuan Scarborough a an khosata ani annu pa hian fa pani Jennifer le Felix ate an nei bok puhena le anupui pibiki te hi Magna International Aurora Ontario huna na an thok ve a puhena hi he company a manro siam na lama thokin anupui hi motor parts siam na lama a om thung annu pa hian an thokrimin thahnem po an ngai hle an pania har san an lo paltlang to ang chi hrim chu an fa te malampana an kalkonga to tir lo tumin an zirna sen sole mamo zong te po an duang thal hluisak chu an tumber ani hetianga rim taka an thoba ka hian nupa inren takan nia kumsang ni pali aron her chua meu chuan sum an khol po atam thokhat to hle aniang in pa ngai tak kar pani lai park thei ngal na Markham huna an lei ani he mun hi Asia lam atanga ral tlanten an bo na sa hle nge heba ka hian kar thar pani Lexus Pibikitan le Mercedes-Benz puhana hol chwa turbikin an lei ani heti lai vela an sum saving nei zata chu Canadian dollar nuai ni vela chu tani a heti hun laia poisa hlutna chu chuan tamtham ve tak ani ome he in thana thlen nu hian Jennifer chu thil thlenna hmuna adam chuak berania wangin thu zofia turin police custody lama lak ania
detective in athuria duang angte Jennifer chu hanzo tan tamal mala amai ro chu Jennifer hi an thuriat anei tamlo hle mai miswal ten anin chung aron lu hnuwa phekhok hruya an hnung khir thule a poisa dollar sang ni le zanga an lak sak dan te baka basement lama silai puak ri tumnga a hriat bak te chu han soi zui vak tur a hrebik em lo heti lai hian detective le investigation team te hian miswal ten Jennifer nu le pa zangai na nei mi lawa an ka thuai laia engwanga Jennifer chu ka velo nge an ni ti te nung khir ni reng chung sin eng titia 911 call theinge ani ti te chu police te hriat du ani le ta tlat mai Jennifer chu chumi chung changa chuan zona an han zor le ta kewa Jennifer chuan aban tlema pot herin a kekor iptea phone chu la chuakin 911 a call thu asoya akutan phuar tlata wanga abeng bula ngai thak theilo wangin loudspeaker ada thu asoi bok hetiang zong te han ngai to chuan thilni theiwe takani wangin police te chuan phoi khoitu hria chuanan kongdang andap angai ti an hria pipiki athi to wangin thil thleng chung changa ama tang chuan be sei tur om lova apasal pu henala unconscious in ICU wa ombok si police te chuan engtia ma han lak zel tur nge ti po an hai cham hri viau ani heng poi khoitu te hi ru le mi rok tum hrim ron che an ni chuan poisa an huang an lak baka an kar pani te po chu latel turanga yan nia amai ro chung thil chu an ti tlat lo hewang hian police te ngai chu thalo zuala heng poi khoitu te hian thurual pui nein natuk bik thok tura ron kal an ni police te chuan an ring ta zok ma ani Jennifer kut thlak lo le dam thaom chun ber thu soya tang chuan thu thar dang han hriat belte chiam tur an mu hri lawa wangin pu han har hun chu an nga angai don ni te poin alang ta viau ani ti chuan hun engmoti chen nuwa chuan police te beise le du danang nge in pu hena chu aron har chuak ta hlau maya pu hen pena hi a maya ka ania hetia ka ani nuwa athilo hi police te poin mak an ti reng ani police lamin pu hena thu an han zo chuan afanu Jennifer soilo danangin thu aron nei ta tlat mai le Jennifer hi an tun rum chau hi adot soina ani lova tun ma poin alo soi fo to thin ani ome pu hena soidan chuan afanu Jennifer chu basement lama ron chukin hemi pathum tenen hian anin biani in asoya hetia an thu soya in an tak lova chuan Jennifer chu thu zo tura man ani le ta ani crime reporter Jeremy Grimaldi soidan chuan Jennifer hi no pangte ani lai tang toin dot soi aching viau to a Jennifer nu le pa te hian an fa te pani tan hian ma chop le ti tur an tuk sak na save thin le a tin heng an ma chop sak te hi an fa te hian an ti hlotlin nge po an be sei ru le Jennifer hi kumlimi lek ani lain anu le pa te hian piano class an kaltir dai to a heba ka hian in fiamna lama skating class po an kaltir bok ane ni tin deuh tho a practice tlau zelanga ya hetianga a practice na sat ve thin ema wang hian a khub le kaizatha har satna to ma phei chuan Olympic figure skating champion ni theitur khopin in rin tok na te po anei ve hialane Jennifer nu le pa hi an strict thei rem hle a an fa te school bang po an lam thlap zel thin mi pa dei dan phal sak lova party na kalte chiante ne na wa khothon vel te po an phal sak lova tin hei baka hian pon chua hrim nu le pa telona ani to phot chuan an khap bur ringot mai ani hei wang hian high school a chian pakhat Karen K Hall sedan chuan Jennifer pa pu hana chu sa phovin tiger parent anti fa te kwa khir na salutuk mi ni in asoi pasakeya te potila aswale mem bi kom love hetia anu le pa ten zirna lama be se na sang tak an nei lai hian lower school lama te khachuan ti thachin hle ma se high school akal chung zong chuan a filor le ti thafal ani ngai meu lova apa ngai to kai ro chuan om ve zel thung music class a zirna lam ti lawa chuan zirna danga anu fol tan chhoutlat maya a report card le mass card anu le pa te mu tura po amark mu za te ziak tha in asiam rem ve fo zel
hei a chan ber chu anu le pa ten an fanu chunga an be sei san em wang ani high school ka lai final year ah hian Jennifer chu maths subject pakhata a fail tlat maya hei wang hian Ryerson University lam chuan admission po an hnol sak nge ani fail angalan le university nan hnol ni te chu mi hriat adu lo awangin anu le pa te mai ba ka a mel hriat hnai te laka chuan nitin university kal langin alang der mai thin university ero akal reng lova amai ro chu heng hun te hi a theyang tok chuan a chhor tangkai ve viau zel music lama hnu ma le basic alo nei that to wangin a chang chuan piano instructor angin music class te po ape ve fo tin restaurant lama han tho ve lop chang te po anei bok university kalanga lan nan le anu le pa te min nan Jennifer chuan scholarship a mu thu a chung te chu a shila hemi hnu de po hian University of Toronto a pharmacology program a offer adon thu te po anu le pa te hi a shil bok ani ti chuan mi zirlai bului te le khomin pharmacology chungchang video te po a en na saviau hetianga ati chan ber chu anu le pa ten pharmacology lama zirna akal pui nge ni ti hria se adu wang ani hengte ba ga hian anu le pa te atangin campus bula a thian tenen kar tluana zirna awanga hun mang turin phalna ala a Jennifer inu le pa te hi strict viawin to khir hlema se mishing pian phung pa ngai na chuan mel du zong le star lo te po an lo nei lo thei bik lova Jennifer po hian kar tluana a chung te ombo alo dil to wangin heng hun te hi abial pa bula omnan amang thin ani abial pa Daniel Chico Wang hi high school akalai atang to a thin lung lua tu ber alo ni to thina anu le pa te chuan engman hriat pui lo thung abial pa Wang hi Chinese le Filipino thapol ania ajek sa chengin Boston Pizza Restaurant a thok thin tin hei ba ga hian drugs dealer ni in marijuana trip kan ti te po a chalai kwal na save thei hle ani hemin hnu po hian Jennifer hian University Toronto a zirzawa degree nei angin a chung te chu a hril le a tin Toronto a no pang hospital a volunteer a thok tur angin a soi bok engamoti hnuwa chuan anu le pa pu hana le pibiki te chuan an fanu chuan hospital ID badge le uniform po anei lo wangin an ring hler chan ta hle a chum khat chu anu pibiki chuan a fanu na thokkal tur chu azui ruta Jenniferin a na thona mun nia soi an wathlen chuan a fanu chuan khoi hospital nama alo nei lo ti chu an hre chuaka hemi tum hian anin man chuak chiang hle ani tin university reng alo kal ngai lo ti te graduation po azolo hrim ti te chu an hre chuak fai ta vek ani Jennifer pa pu hena chu an fanu in alo bum hlum lo chau ti hriat chuan a thin rimin khuwa a mulo chawa a fanu Jennifer chu in atanga pet chu an tum man uta anu pui pi beki chuan a pasal chu khapda in a thlem lung oi thei ram ti chuan high school a calculus apa zo tak lo ti chu tlai khonu a zir thattir le in university lama kaltir ve thei dan ram an ngai tua le a amai ro chu bial pa Wong a mu le biak chu an khap bur to thung heng ba ga hian khwa khirna anti khau zual moti mai turin cellphone te an lak sak veka piano zira a chua bak chu pon chua an khap sak bok ani Jennifer pa hi pasake ya ni kan lo ti tong dewin a strict ba ka a fanu chunga hian phurit a ngat na sa hle a zolo hong kol anin ba tir emoti mai turin a fanu school performance reng a po fakna le fuina lam ai ma in kham khop lo na le tha ti tok lo na tong kaw lam a che zel zok thin hengte awang hian Jennifer hian anu le pa te khwa khirna hnuai om reng chu a changban hne to hle a khwa khirna chu thuran lo ni se hetiang taka fa te thunun an tumna hian an fa te nuna zalen na hmun ol tlem po om tir theilovin chu chuan chung ko in hmangai na aya in huat na a thlen tira he in huat na thip zet mai ama thanglian hian zalen na anei ve na tur ani dom phot chuan anu le pa te ti hlum po a hrelo tir hial ani ti chuan Jennifer le abial pa chuan Jennifer inu le pa te that turin rem ruat na an siam chan ta a
he an rem ruat na hian mi thata ei zong roi ani pu hena le pibikit te thattur hian dollar sing khat the chua po anin huam ani an lo ri ruat le suang to dan chuan Jennifer hian anu le pa te ro sum khol khom atangin dollar nuai nga vel chu a hui thei ain ring ani hetia du thala an tum dan an han plan fel nu hian abial pa wong a chuan Jennifer chu drug zorna lama mel shiat Lenford Roy Crawford chu mel shiat tirta a ani hi Jamaica piang ni in homeboy tin wong hian a coachin wong a chuan Jennifer chu harsalote a imbiak pona kalzungzung theinan sim card thar le iPhone na pe a anu le pa ten a phone an lo hren sak to wangin hei hi ama phone manglova tual thattu tur Crawford a biak po nan a pe ani an miroi Crawford a hian Eric Shaw na chu thurwal pui turin a bevele a ma se ani hian Montreal lam chuak David Malvaganama alo ko mu ani heba ga hian Carty apo an thurwal pui bok ti chuan November ni riat sang ni som zan lam chu an hun tiamata na ruat anita a hemi chum hian heng poi khoitu te hian in chung an ron lu theinan Jennifer chuan amut ma in an kongka pui berkal na chu hon sa in ada diama tin anu le pa te mut na bedroom om na lampo information a pe thatokhat hle ani hemi nu de mai hian in thana chu athleng ta ni in Jennifer hian a soibok Jennifer penin anu le pa te tilum tura in phiaruk na hian amo phurtu ber ani thu apoma tin tual thaturin khang misol pathum te po kha ama roi ani thu asoi ani hetia a impuan nu November ni somni pani sang ni soma man ani a tual thatura roi malvagana mapo April ni som pali sang ni som pakhata Nordiak Toronto a man ni in Jennifer thurwal puya bial pa wong chu April ni somni paruk sang ni som pakhata man ani a tin Crawford apo hemikum vek mei ni lia man ani vele bok ani tual thana in nam noi hau zong zong te chu March ni som pakwa sang ni som palia trial nei pui ania he trial hi thlasom chung ngai to ani police lam hian evidence ane that em awangin heng poi khoi tu te tan hian tran ngai na om lo tluk ania pu hana thu soi ba ka in phiaruk na an SMS in thon zong zong chu police ten an kol that vek bok awangin poi khoi tu te hi December ni som pathum sang ni som palia dam chung tang tura thiam lo chantir ania tin kum som ni panga chung chu eng chung changa po tanin pon chuak lo hrim hrim turati an ni tel bok ani clear tu te kan video mingai hlut saka milo clear sak thina wangin thinlung takin inchunga lom thu karon soi tel boke